Advent Sunday kinyo December jathinye. Uko thie Bethlehem candle keloshe patutyo. Bethlehem candle liro Christabu umelunu lerli morkesho upetsosheya. Uko Christmas la morkesho chemeri thor batadi pokevor la udojili mo bata heke. Mika pengu kinye. Bethlehem nunu kesir ke lakili ke diu. Deri no he Bethlehem Ifratha. Noe Juda chenyo kodonu ke chetho nginu ala Israel ke khaketyo partyo pothye jathonu tyote kerie thokinu tyote Jesus Christa agela geliomu rageshoza sedi petego gelusia prekisiki me mu puket hamidi tiengo Advent Sunday ke niude mu December Sunday ke riu ngo petego so shiri uppe pisevadi mu ngo petego so shiri Mary segebanuri uppe piwadi no Christmas jacket to nikeleche tin Haggai chapter 2 verse 7 no Charles Wesley Liro Bible verse how pravadi poliro chali how Joseph parke chapu ngo ke no chali ke ze ke lido Haggai kenie tenye no a seye petesh ke ne shotyo si tse seye peteko kini vortyo sidi aki how zapu zaye ke chpiet sulityo krodiko Jehovah sia Vorle meru ke ba Jisu temie shprashe ke tiola ke michie mu ke pumanunu ke linguli vite mengu ke toko ke new pesogi ke ziu vorte nke penyo febawe si resho chili ku kere suru ngo petego ke zedi chali ho ke li chili do Yeah.
짤리끼니 추사도 베테게제 시타리 응거 테미르까 바모슬라 제도 베테게제 시타리 짤리 한예 게제 겔리도 짤리 그 크레케니디 헤테페 뱅우 딜레게 빈노 짤리 그 크레케니디 헤테페 뱅우 보리즈 게제 짤리하고 Kristedi hiteta chpervila suje 예쁜 너의
chatsilido we. Hallelujah. Ke me sato ke rekreto ke penyufa. Hego che dori no hego ke penyufa ke tse si hego ke la ke liu hego ke ku hego ke yau ke tse si di. Mho zunu la lerdi nreshoba de we. Hego anker shogo sedeli de ke penyufa non ro fu bu lerdi hego donu badi. Hego pitsin hi chupe tego ke kapie medo ke view tsipe hego bun resholi ke to Maria we. Ke penyufa noche don reshodo di ler ke pape te jabi tsiche. Noche don ker shonu hatochenu uza ke pape te jabi tsiche. Traffic me ho ke tago ke hulio tsudo ke tago. O ke tenun japutsen di presa ke to ko pe te kapien pelesia. Nipu pie nipu ker shu kyu ke to ke sukori lam pe jemu jabi. No tsake program tsake sa ha ko pe tenu uza ke pape te tsiche. Nte ja bu pe te go moni bu tsidi o pe te go bu ni di ja pu tsake sake mi te jangu preche ni pu ye go che do online no no sho ke ba ko risem pele se ya ro fu bu so ko sri se balie mu no ko ke ya ke ko tsili di o ko buri upanu ni pu ke tom ro fu no no ro sho li che jabe online no ke ba pe te go tse jabe ye go nyo nyo ni chu go ke pe nyo fa ro sho ke ba ko pe te ri tse jabe ke pe ta ko ri tse chidi chedon japum hatogobu o puma ke nitche di Christa zono chasiya shuro nipu tie hyoko nipu ke hununu hyoko kripts ke ba ke hukrits ke ba hyoko pastor mu hyoko dikonis ko chudi to peranu ke huba o kori ke penyufa o part ke krits city in japut zeto non rofu bu kori city tie ke hu hau ginu o ko buri tajangu lemu me buri ko ginu tajangu che di jisu zono chayawe hyoko chedo nipu pastor ni norisem pele la sia we nom hi pie pu mi chen ke kopie pu ke kotsa ma si pie pu tsidi pu sidi ni pu nja pu tse verse ke tsoko lampe she chedori no ke ko ke sam hasi ke sabye pu ke chutsa ro fu ke sabye pu ke chutsa pu ke nelie shidi ni pu no pu sidi ni pu nza tse ke me gela slien nza tse ke me pe shala li che no jabye pu tse jabye pu ke krui tse che he ko bu se rumuda mudi chor hodi ni pu ke thoke ri de ko remun sho ke li tsli che hyoko ke hu tereno talake zombu hyoko sebadi hyoko pe te ko kris no di nipu jehova ma pe te ko pe pelesem pinusidi nazare jesus christos zanu chasiya we amen.
제돌리로 한거 레바논 라 차dio 레바논 세유 리로 메디테리니안 keja ba mu ki je no selio ba ke we thoko ba ya ni tu pe so za liro Syria se yu mu pe kroza liro Israel haula Lebanon liro Syria mu Israel ke ve ke cheko no poma lia nyolhu million soru ba mu Shia Sunni Muslim Syro Christami mu Druze mi luya DSA ketche kemeye to liro Arabic deri French mu English ri sesaya seye honu temye pu ri ke kri ketche base ketchela seye luki hakinu temye Ketzakro war to get Chayasi. Lebanon Liro Democratic Republic mu nan pete utho unan su che parliament nu tepie fea. 1975 nu vo 1990 katso civil war bavor mu how nu Syria mu Israel seyinye ri urheche how tiu nu Hezbollah terrorist gro sedelia mu war 2000 tiki Israel me southern Lebanon nu lu ke bago gowa chike sorry Israel zeke vemazo Hezbollah ko Lebanon military mu politics nu ri porque konise mu hola Israel ri Hezbollah ko pekewa getio purhe chaba deri how Lebanon nu ke jokeche meli bu ke mezie rekrba number of refugees per capita mehosh sie ki jenu Lebanon se kitamir peso ke koto cheba mu hon how ugo economy la revimo seba Syria nu kitamie mi 1.5 million Lebanon nu luba Palestinian mi 50 lakhs luba Syro Iraq mu Sudan nu nye war se ye how nu luba mid 19th century nu war thieketso mehos sie Lebanon economy liro kijenu kesho thopo che batasi 82% nyolhu liro thetheva nguche ketche chereba ketche ke kriye mikemela darumu fuel sas heba Lebanon nu Muslim ye 68%, Christami 32%. Middle East se ko donu Christami ke kotho chedi chemu Arab mi donu uke khabamu di utho unan seli ke vi purbi zero conversionary legal. Hola Middle East nu dili ke vi zaketiola Lebanon seyo pocha ke vi thobo kitami ke krohi ke chenu ha ke vi chebie ugo tsuke shenu ke hue rofe kitari mi ke tsofe nu ri Krista ke zio se Middle East petsobawe ngo ke chanu ngo pusiningo ke chanu cha seva musugo pusidi charino Kiriu liro politics ri zero seyu economy shobazori Lebanon mie bu Krista ginu uko kemer nguli ketiola chadio kenyu liro jisu ke kribu Hezbollah nu khere ke bako teshele ketiola
차dio 세울리로 traditional mu orthodox ke hu ko chepe rila shage tula chadio ngo kezelino ke chazal ibu bejewe no poti ke veo kas no yego zebori babada ho chos yego bunu lebanon la chale ke biti hola he ke teje bense ho ni pu no ngmeje lebanon hori mohola seche lebanon se ho no no to jas mu preta mi go buri nyo phale ke le chele sili ke le chele je ni pu no teme ke me je ga bago no mi pu po chana ho se mi pu po je cross je ni pu no to ke pele mi go zori non to tsepe hilas no go tsepe kolas dino go bu me to ke mi o thau no tha ke me tini no za pu tse bale ko no go sesele ke tse je ni pu shoro no te mi go fele ke bago no so go bu ji shela da he no go bu no za pu tse tha so le ke to la no to mu dele ke bi za bi musile ke mo go do no sesele ke la no to ye po po tse no to seseje shoro no nsile ke mo go no to so go buri fela bole ke le tsile no to unu khere ke ba ha ba hazore no to no tseker nyola sidi no go bu dile ke bi le bi u bi tsile ke li me tsile je ni po no shoro ke hu tenu kresele mo ke ba go no to so go tsepe kola se u go bunu unu nzedi no fe pesula li dino sei ho bi shela sele ki dula nza putse nza tsake mi yela sele ki dula no ugo mi bu bu se se je non to jabe lebanon sei ho ritse se mu non to yugo mi bu bu ke cha ke la bo dino sei ho zo se mu za ye se di ji nki he mi ji mu lo ji su za mi cha se amen ke cha nu ne ke kri ke ni sa se ga za li di cha li do Chigi Hong Kong no mi two party no themi ke kra tekri ke je sheda dinu ke mejeba chero achi Indonesia mu Sri Lanka Hanuri jadi go wori no themi ke meje ke ba so go si salano no Hong Kong achi Indonesia mu Sri Lanka no themi ke meje ke ba go la chadio ke penyo bu go krohi shagedyo la chadyo sisiye tie ngo pastor dikon ngo ke tyo pera nu ke hubas la ugo lari chadwe tie pastor dikon ngo tyo pera nu ke huba ke penyubu jabi ugo z zero hasimu pumhichie ke ja se ugo chatash ke tyo la chadyo ngo hanyala chalali do ibu jadi ono ye 공로 개매지가 바고 이거를 차요 노고 미투디노 디미가 그라게 리워리 베보자 예시스 노응메지디노 테누 토케 펠요리 가비에 논도 테누 개매지가 바고 기프누스 셀리케레슬레 개매지가 바고 논도 미포포즈 논도 크로크리스 노스지 노고 제발리지 아호기누 고부 페베스레 주로 저디고란 que me llega bago no cosche no go boom hago gino no un moza que peño pues silidino me fele que dola no to go cross go cross no tabe go no go ze baliti so no to go que curry no to chakri siliti go que ko chani no que le tse so tie passer di gongo que no chas no 아멘. 제티 울려 거 하 세버가 막고 개울에도 아셔스고 그러네.
그래서 그 찾을 이번 배제we no potiki video 가스리노 이거 미부버자 젤라버리노 인게 메사키노 스스자 하고라 이게 대제 변세요 no 버리케 크리크리즈노 no 잡이 이거 츠바야게자 하고라리 이게 대제 변세요 왜니부 저도 예 마호 요리 셀라버 모즈노 스스야 니부 no 잡이 마 이게 무게리에 베템호기 스스 하고 저게 메사스디노 하고 세리노 자이에 셀라리기리 셀리제 potiki viola here ke teji ben sidi Jesus anu chaseyo amen Potiki vi hola ke penyeva pejemu program committee gori pejewe. Chedo Bible passage awu prokesas nu apelege soliro. Chiliko kribudi keretefe verse kribudi hesor pon new vo hesor tetaketso. Potsigi tukesa. Kedi nyugo pochakedzunu apetsete deri ameluwe ndiego primu hutazo. Andionu ania hakeja fakilimi po tue. Akititse ngumetse muretse deri injokuwe ani. Nkemeto jokola akunyeva tenye ntejia. Njo unia keja ko nune uchuba mu ukopi kemesudze. Jehova ankela kelie Maria mu ndieka kesuko tsezeya. Anjapu diego mejia asuko kretoria. Nkele jogo munoka kes jogo sebaya. Acha pete mhodze kiba. Hanuke sozo pete pishiwe. Doctor do bejiwe no orn su meseu segesla akinu poti hosedi ngote nyu legacy dilenu Bible Society pray day and offering hawa molam chide gabato to segero bu pusa tarbu kilom de la achiki ngo ke who representative vo hanu Bible Society hanu tepi fa ba hanu teje hosirigela mo CBA krohi segela so se 그 member was个啥事情我知道，卡斯里莫瑞，我个是三那个呢，很多 offering 好，卡斯里这个就是现在不是的。我听过，英国人呢，我 Bible 等你的 Bible 个，把这个是我比么，try 不得，把个之后 Leslie Rowe Bible Society 我投资把个之后，我 Bible 个，我咋的个我哩吧，那呢，我所认识的啊，你些，可能我们那个的
how create cái sự ngô mẹ sẽ mà how support some of cái giáo sẽ nhiều cái giáo sư mà thế chứ giáo phụ bổ sĩ đấy mizo miliro ugo contribution to Bible Society of India liro 4 or 5 crores yasi lakhs mudi crores yasi because bugetze ugo japu bugetze liro ugo Bible ruya mo Bible kriashi sasa lesro ugo siba hiba de atwa mo ka tosidi ya a Bible kriemu ruwa ma shia zato lesu lesia ju ba di seminar density so ha atwa sasa ba how less earns the she dia a Bible pergazano a risambe zato a katsubo dia just the dia gikudia Bible pergazaso te hitsabo the she how runja kabagi tejebo Uttar Pradesh nu tejebo sili muso haliro hadzavabu a nikazasa de aya news clip nu nguli di khabao so ya sa teja ya sa pusa siringo Gazeti ho Bible Society za wa sizali di contribution singo ke khui to klasa sije zo se nyo jaga za san ba Uttar Pradesh no ranai boli ro ugo every Sunday ugo Bible prayer stitigi ngo sa sibaru VHP go bajang da oli ro bori ugo dershi ni go kise Bible prayer idi puda jigi ugo headman oli ro hego Bible prayer gazala hego khui bazalo prayer ne hego Christian mo hego Hindu mizo deri hego Bible prayer wa hego khui bagazala provide ugo every Sunday timi ho kini bori go prayer mo ho sigili timi go how Bible prayer sunu u ka second na vigada so silishe so 원요 기부지 시모 내가 hego Bible prayer zalano so holi bale idi so ha go gibuji shi so that's Jalandabad ka cho hanu circle hanu liro timi ho go reward hanu Bible prayer mo hanu circle officer bu kaza arna hanu ugo Bible prayer sunu ka second nu go vidide hanu ugo ti Bible prayer za ha se ugo ro chile di bu so da pu se shi ba hanu atwa ma de a Bible ajin ba ba ke de prayer a ba ke de Bible ba jiara atwa su le di aka so ba ngo give bu u jin ba mu so ha u give su le ro u la di ke to give bu ajin ba zo da pa mo ne pa mo ba ba she give bu ba de pa mo ba ga ze ba ngo Bible ngo si ba de hi zo atwa si zo le ba zo no tian go u Bible per这个shi te hi tse ke Bible per这个no shi ni bu ku zi ba ha zhen ye ha zhe bu de ngo ge to ngo pastor ye ja pu tse ge se ba so le ba no te mi po ja bu ge ze ti che ser bu gin fe ga cha zi ba da there it's helping him they do mi bu ku he bu si mo she so ki mi de ge gi no word ge to de per le ne le ge za ho shin go do bu ngo ku he ba si si mo de ho so shi ngo ku he ba ge zo ngo so si ba san ti ngo Bible ngo jin ba ge za wa Bible Society of India ugo ti hisi ma tsu ba ga zala ngo su ngi ba zala nyo ge ge mi ji di jiu ba ho envelope ha bi ba di ni pu gi cha ba le ni contribution ka be ugo Bible Society of tsu ji hanu li ro chief patron mo patron ni ko ri chli ba ho ma ho li ro chli li ro ugo bulletin go ngi le chi so nyo ge mi ji ri ge cha tsu ba di ngo ha ya no ge hui si ji ce ge se nyo ge za ge za so nyo ge be ji bu dio la ke pesi ke sati tsokola pesi Jesu Krista ora ke ni zanu che do vori ke ze ke ko to ke ba pete go ke lu la sia se ni go mi so mi chri for ba ni ro Krista za de nyo ze ke li se pesi sia we ugo chari vore mo ke pesi vor ke ze ke mi di che do ugo pastor di kon go ke di to pera ABCC pastor Dikon Krotho ko ze ki hu mu ke Japuri tsaba ugo pastor bu ke so ta ze ke cha su si tsama mu che do popoti house ze mesedi ke tsu de pozaba ke tala posunu ke di Japu tsaba mu ugo ke hu puri ugo lai chaba mu ke chanu go var ba je ke cha su se pesisia ke to de ke preva persone mu ugo che do ke ze di chedi ko ku krepodi ke tefa ku so krepodi hesro pu Nunike di krepodi hesra teta 161 to 168 chikino nipu yese kepu ke lese se chili do tije how ha mohofor liro ugo u Bible pede di praket so mi
젤리고쿠 그리고디 겨태파하우 프로버게저 프라차스게저 시 게저 리포노노 티즈리로시디 레바야 Psalm 119 하차 톨게저 number 보데 시디 레바야 디지티 우고 디제페테올리로 how haki pouvoir que ça c'est musaba mu uko haki pouvoir que tenu haki kranu uko leka salaba mi che ki hupri teja mule ba ke tsapele ma we mo hanu ki debri ke pele mi tsege tsa uke penya fu die nul hu ke tsa ki debri me ye mu pachani shi ke tsa uko ke hupri se uko remind sa vorshi vor ke za dioban hie pie uko study how ha potala tsana do mu levino stanza thalau city japutsala sida mu uko polari chabachi provoke ke provoke ne uketso ke ba poliro hadebo nipu di per leme do work ne how do we respond getsa how uketso ba kikim hi dinu nipu di how ha fe kosada getsa sinu upfa chiliko kripu di ke tepfa how ha uko me hover ne ngukele ke me yotho poliro chiliko tuke shwe uke penye fu di how ha pola me ye target uko susunguli ni pu di how ha pola me ye tor how ha po krege ni pu di how ha pu di ten le me do ni pu di how ha la po tasu do ge cream ge mu po en po kel hunu ni pu di how ha pe po cha ta tsdi nu sel hu ge po gi nu su sa po ke me ye su uko ke pu voli Jidon section how nuliro shin isidi postenza asese tupiba mo shin section how hami mohoshiliro kripudi hisuro ponukidi kripudi hisuro te tatsunu mohoshiliro jaye kemi yetose ukipenya for dio krikecha love the word getsa how hami yemen lofakeba dio krikecha dio punigecha how ha me yemen lofakeba ukosesunguli provogetunu six stanza kroponuliro Poke cha tsipio ke penye futse ke basa singuli there stanza how nuliro poke cha susa tu zoba ke mo ke cha tse ke basa singuli mo there prake ba po declaration dio krike tse dio puni ke tse po prake ba ukon singuli va se kuso kripodi hisro se kripodi hisro pengu mu kripodi hisro teni tsokono mo singiro dio puni ke tse dio krike tse Dio puni ke pulala ke sesinguli mo poenu di how ru ke uke penya po dio ru ke mo khakesha dio khakesha ni pu ru ke uko sesinguli mo ha mo hovo ke ki uko bu therino ke corporate city uto upfa ke salasana ba do we truly value the word of God ni pu di how ha uko lepe jabazome ni pu di how ha uko krit tu bazome ke hai ke corporate uke tosana ba Nipu dia pergechunu, dia unigechuna, dia kregechuna, dia perdileme dogeshunu, utsuke salalia getze, ukosusunguliame. Thus the word refreshes us. Dia kregechaginu, utsuke salaliame. More dia leme dodi pergeshunu, utsuke salagesha, utsupe kolasia getze, titikilhunu, ukosusunguliame. Stanza haunu, chiliko tukeshuwe. Dio puni dio kre mu dio hudi pues sumo zege chola po teja voya geta pues susutusha dio kre ke liginu dio unni ke liginu teja ki kim he geta kropo voya shi geta pues susutusha mu ko che do ha ko mo hoshne ba u ki penya fabu hi uro fum hi krisha u ki penya fabu uro fun new krisidinu u ko bu che do ni pu di ha ha le ke salasha le me do ke shinu teja ke sa nguli tenza Chaye pe chaye tsne ke chuli ro laugh for the word nipu dio krege how sedi ke pushne ba muche do chaye die ke zotono chaye die sedi ke sasho ke riu liro chaye ke riu liro laugh for the word frees us from fear of man dio krege legino temi prige sunu ushe prisia dio unigili dio krege legino temi prige sunu ushe prisia kuso kripodi hisoropo Kedinyo ko pochake zunu apetsade. Dere ameluwe ndieko pri mu rutazo. Princes persecute me without a cause, but my heart stands in awe of your word. Die jivis sege chopo tushin hige chahawaneba.
kepetsa persecution mori affliction ha ko ha kepetsa zege sege cha keme jege cha ha chili ko kribu di ke tepunu uko va ke kra ke puvori pumu pula la ke cha mo ha mo shani ro chili ko tu ke shmiri uko kim hidi puti re ke cho ponul hu von zo ke cha o ke pelle lanu nu kepetsa zege sege cha o ke pelle lanu nu keme jege cha zmo sevor ke cha pori teme sige cha bo mo kuso kribu di hisoro ponuli ro po possedenuri kepetsa susa zeke sege cha paese pu ke dinyo ko apetsa isi popetsa ke cha kepetsu ha hokipo ker kreu no voya ke cha ha no liro ko tsunguli ke klamon za po pu ke cha ke dinyo ko isi persecution more opposition ha ko higher authority no va do for ya ke cha ko se singuli nie ha to tsunu ha ke cha ho mi ze ke se ba mi che ho mi ja pu si ba ya die to sda ke cha lan no ha to tsunu die to sda ke cha lan no o ke jami bu o transfer tbe rna ke pe chin so ya ke cha ko kristami o ke hunuri ja pu si ke cha si ba ya die to ke to putu ke tsunu ta sda ke chnu ke ko cha ti nu kepetsu zege sevor ge chuliro utsbi ke kriya sia ke chamuli more uko titi no motion liro india no zege cha motion liro kristami kepetsu ha ko ha mohovo ge zeki political leaders ko ginu pa ya ge cha body political leaders ko u agenda ko selyo dino kristami petse ge cha uko sus musaba teze ko mukelim hiliro bible tu photo ge chlanu no bible se to ge chlanu no upe joge cha uttebi ke diet sake wa sike che musbaya more kristami tsage tala legal protection go khapi utsma ge ta kristami ta ke tsala nu nguli ke za kergo tejo no kergo khasle ke vi sako sirpi utsmo ge ta ko sesui nguli ba cheligo tu ke shu pu ke sam hiliro ke ko ke semie ke dimie ko ginu ke petsu ze ke seba mu popu ke tsa pocha ke znu isi ko butsi ya lesson ba pocha ke znu apetsate isi unjustified persecution ke chats ba ke chna vodi ke huki pekka ke wa ko lesson ali ro pocha ke znu tsba ke cha persecution su se lelivi die thosda ke chna ha thotsn nu utsbi ke pechit ra sake wa unjustified undeserved persecution ko se lelivi ni mosu no cheligo tuke shwe kikim hidi persecution how no kikim hidi perfect khoshaga murikim hidi how ha perfect fliga how did he respond to the unjust persecution kusa how no mohashli ro poe potopu siba poe diu puni diu kre mu diu fuke chalanu po puti pette no pom ha tho poke lepete diu zekim hidi hus zya ke chalanu kepe hevor ketsuko it was proof wrong poke lu no poe je thoba ke tala pie pope joke shu pope tsake su po sus ke ker ha ko putu mo ke cha poke lu no thasa poe no slanu no poto ke ko ke semi to pope tsaba zo shiri po michelen ho ke cha ko se smulia sikitsu mo no popu ke cha ameluwe ndie ko pri mu ru thazo do isi ameluwe ndiko pri mushu thazoda po commitment no liro po dio krit tu gichla ke ko ke semi ke jami be halia ke jami ginu apetsu per hevonzo shi awe ndio pri koto mo an ndio shu koto ke cha po isis po pepi ke li ko se simuli mo sala po tepu se ke cha bold declaration pon thie ke cha as prabadi su se leba tepu sedinu an ndio Prikoto ma an ndio shukoto isi. Pochai no poenu mieto dibia akedeba zo shiri. Mieto ha ki krikitipie akedeba zo shiri. Asu no Christian ho, asu na Christian ho isi kichenu. Boy he refused to be intimidated. Keko ginu popetsu vorba zo shiri no su tsumoli ro ngi siwato isi kichenu vor kichenu. Boy ambi chilel ho asu no Christian ho isi. Bueno, que dinho ko pri ke ba kiri, pues o que penyo fo pri ko ke to pues se pepili. Mu pues si ni pu dio ke dia thodo ke cha, ni pu dio hudi se no thado ke cha, pues se pepikeli se chili.
Bueno sala how no to get some heliro. Okay, penny for you, crit to yaliro, uko. Okay, penny for you, how her root to yaliro. Tell me, brigades a hono, uko se prisho get a uko singly. Uko se prilido. Tell me, pretty put to get more chow no vodali give you, ni put you cream shudaliro, uko se prilizo get a singly. Jiswe mati to take care, kusomefe tetanami di poo. Mati to take care, kusomefe tetanu. Gehenna no, temo, muropuri. Bekawale give you pre-college isi. Jisu dia how happy tie ukotasha. Gehenna no temo muropuri bekawale give you pre-college isi di susapu. Tie uko uchi get a tibunul huba. Bahurinyo go padinu. Gemeyano mise keperedim hat suzuki zahonu. Ukepele CPD dia tosho geton. Hatono mesadi tsudoke zahonu. Uchi get a bolero crewali give you. Ukepele how ha crewali give you. Dear how has zeka totzigitunu, patchadali give you. Uchallenge she gets a zeke semazo. Deri chiligo took a shum hidinu. Ugotie tepusuki. Had they bonipu diunu, otaho vordinu, ukorenakile honu. Tie honu upepishadinu. Potaki hubutsushiri. Diu who mu precodo gets a hobby, Ukopepilate in the Chilico, Sarah said at Hanu, Ukepenifadia Hamidi Pusher. Kids petebu Jehovah Prilici, Kidzunu Kelu petebu po pre poru taliji is here. Kids petebu po prilici is the Homapu. Wait here, Ukepenufa Cripria Liro. Wait here, Ukepenufa Huya Liro. Put dear how ham hapet tekiri, put dear how has city. Ludo gets up with the how no tado gets a susubeke koto mokireto somoshe gets a got you know how hungry way. The pubu uko crisidi how no tep sakodo gets a uko sunu te hits sashiki. Jayeki new liro. Nipu dear creakily, nipu dear crookily ginu. Get the z hako mumet sodaya gets a uko singly. Love for the word brings hatred for deception. Nipu di hawa kre, nipu di hawa ruda liro. Gemeda keti zus ngume chilia. Kuso kripo di hisero kidney, mu kripo di hisero senu susungulido. Ndio, ndio ania, hake ja vakele mi potoi. Keti zu ngume chi murze, deri njoko ani isi. Bueno, kuso hanino vakini diu puni getcha. Sepu. Diu ania cripodi hisorokini. Cripodi hisoro se njoko ani isi. Declaration. Diu punitu gitcha. Diu krigetsunu poi prakeba sesunguli. Mi poedom hakivi kaja pralidi punibaya kazato idishe. Po value ni getsala. Hapo po value po mani getala punibaya kazato idi. Poi diu puniba getcha poi sesunguli. Chiligo took a show where Ukepenu for Dio see. Poi Dio how no who. More poenu Dio ginu put suck a sala ligata, po transformed saligata, poi susumudi. Radically sunu, poni mu po satisfaction baggage, poi potopoginu susumuli. Mati to take care say he did dinu. Jiswe divipo pugachenu. Kini, let's up on Kini Kivipi Kaza, po mukili sunu pugisha. Me poino liet saponu vodi patsovo getsiki kini po ke viepi ke jepo susumulie. Poi kini ke viela pe jewadi poi pon ke ni tu vodi isi di Bible pu. Po ke ni vodi po vie ke pete ko zeli si di vo su krali isi. Po ke ni ri bazo te me hawa de liet sasunu hidden treasure hawa we po mani ko keta po susu si ke tsala po ni Torque is love body, but you look about peteze what the vo get lets us as a kirkily as a poo. But I know, dear how no boy, Pokeme Vimuli get a lap pocket knee, pocket need to body, Poki Hubo Bazushi Sokosa portrait Sakawa, Sokosa peteze wa kawageta, willingness to let go of what is in his hand. Put Geno Tezisakaba, Piepo Vietchakabago Sokope take Hashawadi, Voke Kribo, Pomaniba get up. Po susu fodo getcha by susu chikili uko jiswe pukesha sunguli. This is something much more word. Getolishunu mohoshaliro, uko haidi pomhota no provadi kawaliro, kini kesu muli motali vinti.
kini ke suba ke choko susunguli mota living here there is dio crit to the prodi dio frudi dio pretty favor ke chenu o ke penyo fa dia honu poke riba ke cha o ke penyo fa dia honu o ke lut sake dise ya ke cha o chat thase ya ke cha we po ma ke ni susunguli eliro ke hunu se ke thasu ko sa khawa zo she kremota li ke vi susunguli tie o ke hunu ma shli the me ke hunu ma shli ro po importance copy ki zu vi ko gi sa thorba ya ke cha ko su sa chaba ya ko ke zo mi po ha zri po chali su ko cha ki zu no ki ni pe te pie prali di unni li ten si ke cha ke zo mi po su se di po chali zo sa ki zu no vi ko pe unni li ten si di so ko sa famu so ko sa gi no ke ni phaji ya dere ke ni ke tholi ro o ke pe ne fu di gi no nguli ya ke cha ko sa nguli Dio Krishamoli ro, Dio Rushamoli ro, Dio how no kini baya get your okosus let's on him modalivi. Sala Spurgeon liro, Bible Zevat Hayakazami post Spurgeon the Pukitcher, our rejoicing will be measured by our reverencing, you see. Wicked debo, okay, penifit dear Huyashi, Sugino, okay, new medslevi get a voices pusher. Tie, okay, penifit dear how. Uko la poma niya momushi uke penyefa dia haugi no ke ni ke tongulia momushi ke cha uto upfshike chili go tu ke shwe dia hau no po ni ke cha su ngu ke lila poi pu ke cha a ke ti z ngu met mu rte ya si a ke ti z ngu met mu rte ya po ke niu harapo nu ba ke tala po ke niu e vori dio creamer hu ke tsu nu ba ke tala poi ke medda ke ti z su ngu met mu rte da isi English nuliro he hate and abhor isidipu mo hate papa ngumet tsege tsu die mesi thor ke chobode sala poinu med da ke tsu ke ti zu ha ha melie tsige sha ngumet tsige sha poe su sa thashe polani ro dio kre mu dio ru ke tsu ha gi nu poe dio bu nu po peteu tsu ke dile ke ta po ke le ke me dolivi po mengugoli vi posso cosa petezze che dili che tala poi nu che me da su ngume chpar che ta ko sa singuli krista mi la tie che puma metze che li che me da che ti z metze che li ha ki che chpala me ye thorga u ko bu che puma rtse che cha che ti z che me da ngume tse che cha ha ki che chpala u ko su ngume tsle mo che cha ha krista mi la me ye thorga le sa che tu mi boy pu che cha Mie poeno che puma ngume tsili moliro, poro funo che puma jo posu dupa bazo che chala che puma ngume tsili modaya che cha mie poesu se pusha. It is not fully resolved in our hearts. Moti uko che me da ngume tsili moliro, che ti zu su ngume tsili moliro. U ginu che me da ro, mori che ti zu po influence sa uko tsa che me sa tsili mo che cha su ripo nungu living here. Johan tu te teta kuso hedie dienu. Johan teta hedie dienu. Keme da kru satan te roke show se me ke du kriu. Me ke du kriu. Isi dipu. Ke krila mun po ginu ke thopori tomo ke cha se pusha Johan teta hedie dienu. Siete no zori point me ke du krimiezo. Mu pom hakki pori ke thonu thayamo. Ke krila mun ke tho pori ponu to mo ke chala po ke ti z puri su po jozo po ke ti jmi mo ke cher ko cruzo isi ni pu di ha le ke sala shike si jenu zori po me ke du krimi zo isi ha te ho ke sho pu ba po ma ki pori ke tho nu thayamo he never stands in the truth ke krila mun ke tho pori ponu to mo ke chala po ke ti je puri su po jozo isi po ke ti je go mo ke chero ko kru isi di pu the father of lies ke tole she pu ke che u ke penye fe me sa ke che ke penye fe mo sala ke penye fe me sa ke chla po ke ti je jogo so ko so ton le ri tsali ya mo ke chunguli habaku po ke se nu go mo shli ro so singuli do ha ke sho me ho ke to hi me sa thor munoi ke krikech me holy kenje u ke penye fe me sa
Musala boy keti zo ketcheru, susapum hibe mo honin zo ketcher, he cannot tolerate evil isidipu. Wait ye ukepenya for kreyaniro, ukepenya for dear how cret to yaniro, mo wesunul huyaliro. Ukel hunu, kemeda keti zo, we sus roteli morsaketcher, sus mumetzli morsaketcher, susumulie. Uko Christamil Europe, hokipo. Me ngumi jige tupa compassionate ground nu uko tolerance su banayan hi getcha su lebaya ngumi jile ubu ke menga krili pubi ke menga wa krili si ke chunu kemeda kiti zuso go sa accommodate sa seba ke chala nu uko shoholia mo kishi getcha su leba nipu di ha probadi su le ke salaba unnuri ke ni sabadaya how do mo how do she ha kim hidi balance so do she compromise se ke on compassionate ground mo crash ke chanu tolerate se ke sunu ugo pidi ni bu di ha krewa ya ke si ke chanu badaya mo ki shi ke se simuli there with ye ni bu di ha pelet tumu ke tho sa ha zo ke we se pelet tu di se kreya liro u attitude bununu Kemeda kiti tsugogie accommodate shilin hozogecha Christian zali Kemeda kiti junu krilin zoli gecha uko sunu tali motion here ke krilamun uke penye fe mesa pojo we katho mu katho ro uke penye pojo no paria truth comes from the character of God katho so uke penye pojo no paria gechala musna ke hupuri uke penye fo katho sialiro mo uke penye fo katho no huyaliro we kemeda mo ketije susungu metsle mo shokeche susungulie and this calls for a response from each one of us uke hupuri titi ke lunu zumu seke chenu ketho diu sethadaliro kimhidi kemedau perhile to ga keche ha utho office motion here kemedau terhi ke to we kemedau ngumetsle ke to we pejole ken ho kel hunu husmosh de it calls us to live a life of integrity pejole ho kecha thalien ho kecha vitsi ke kel husunu thasmosh ke cha susungulie udipudishn livi pejole kel ho dipudishn puli mosh ke cha hathon livi pejole sho ke cha thali sho ke cha hathom hatsunu tsli mosh ke cha relationship nu livi diethos mosh ke cha ke pe ro ke cha nuri uko sunu diethos mosh ke cha sunu uchalen saba tie nipu diu kreya liro uko tie kemeda ketizha ha ngumetsli mosh ke cha muliwe chaye seuliro ke penyefa di kre ke cha ginu nu ne so sevorshia mu tepi ke mesunu nu urugolia love for the word brings inner peace and protection from stumbling nipu di kre ke cha nu ne so sevoria mu tepi ke mesunu nu urugolia kuso krepodi hisoro die mu krepodi hisoro pengu nkemye thojo kola a kunhie vatenie ntezia njo unia ke jako nune utsuba mu ukopi ke message isi nipu diki debri practical mu meyeshi ke chasa sungulie pacha ke kala uko ke benefit hezia ni ke chakro thonu volia ke chego ke chaki hunu volia ke chego susuri uko putike kanu nipu hezia di ke chatsama ke chanyo susuri lebado pacha ke kanu nipu hezia ke cha susu chabaya de kusa honu mohoshliro chili go to get we couldn't hear vateni po nipu tezie ba ke cha get tezie copy nipu to get vateni tsabaya ke cha susu bible no number 10 ni how haliro be a complete number how po khutsi ke cha si ke cha ripon de se ya ke cha susunguli so na po vateni ke tezie se nipu to get cha how haliro how be po jo che ke cha susu ba how be po jo che dinu puti pe tenu poi ke tezisi ni pu tsake ba sus puba bo poi ni pu dio po ke vi sus ngu ke chala ke tezisi ni pu tsdi ke tezibe po ke hujo bo tsake ba sus nguli filipiko die sorumu thenidu papuri len dinu ke meji he deri mhake huponuri u ke penefo tezidi ni tsopfu ko pu cha mu melo bazuli
siliro uke penyo funu ne isi uke penyo funu ne kesi ke lepe teki rker ke chucho Krista Jesu nu ni ko medogo rgose malido uke hunu ukrono fo puti petenu dia ha prabaya di po vapo vodi po zege po ha pe mo pradi pu beja pu tsaba po hini kar chakre dia ha pe mo praba ke tsa susu kraba uke penyo funu ne isi kesi ke lepe tekiri rker ke chucho Jesu Krista ginu uke leko pe the peace of God ni pu ginu ke vor nu ne hawe nu go petero go sebalito isidi sepu mut diu cream ru ke cha potheja sa ha ke cha susuleba ni pu diu krekili teja vor ke cha sa hawe nu do petero go be pu nu ne to usebaya ke cha it brings peace nu ne se vorshia kel hunuri stability. It brings stability in life. Upom hakipuri upime swali ke ho krukregeche susu sevorshia ke susumili. So now ke penefut dia hawe nunne sevor uketsu chashia. Mo te chudani ke vi upime swali ke vinuri ubum hojotsa trap uphali ke vi umesbie ubute chudani ke vinuri ubususunguli dinu sukunuri uburilia ke susumuli. Uke benefit diobu uchathadaliro uke benefit diobu uke lepete sekasalali daliro wem hakipuri hanu pilin jegeje mori michegeje ukashwali genjegeje susimuliwe nipu diobu uke tsuchikelimi nipu dio krehudi nipu diobu utsekesalali paketami kelhuwe po evidence liro po zasiuliro Nunebu utsukeba tsim hi fogecha kel hun bagili thamet didi kukreba gecha susu muliwe sanani pu di krikecha haliro sikili suyo harbimo it's not just knowing the passages to be ke bago sibagili pro ke wa suyo harbimo de there ni pu di krikili muni pu di fruketsusa diobu puti petenu u kelego shape tsegesa halego umelego umhatogo bete tsike salakili susupuba diu to uchakuri tsike mesashodo tsike mejishodo musidi ubu kukredi tovolikivi susupuba Isaiah mefesoru senu salami dipu Isaiah mefesoru senu unupi ngike bamie noe ubu tikta nunenu baya ue npelia chala isi you will keep him in perfect peace whose mind is stayed on you because he trusted in you. Unupie, uke penyefe gi bage chemiwe, uke penyefe zigecha nu neubu, ugi badaya gecha susupuwe. Jaye diu mu potalao. Uke penyefe di kreke legi no kemer nilia mu ubu kemesakil hu nilia. Uke penyefe diu kreke legi no kemer nilia. Love for the word brings hope and enables us to walk in holiness. Ubu kelhu hawa mesadil hu menonia. Kuso kripodi hesuru suru nunukidi kripodi hesuru teta. Jehovah an kelakili Maria mu ndie kakesheko chzeya. Kelakili Maria isi. Bible nu kelakili di chao segechunu. Kemejekeli nunu utso pukizadi kemejekeli nunu ushapakeli suyo harbimo deri Uropa shapakeli susupu mujisu Krista ginu urakeli hauha pu ke basa smuli chili ko tu ke showe u ke penyefa ke lakeli sunu pu ke merba ke chapoe susupu ba musala ke puma mo ke sienu nuri u ke penyefa po ke lali zo ke chapoe po ke tep ni ba ke cha ko susumuli ke lakeli u ke penyefa ginu voya ke lakeli u ke penyefa to khashia deri so mutili ke to musu sitili ke to we u khalapie po diu nu shidi po diu nu dizie chidil hu ke sha u response su samor ke cha susumuli u tie u go ke hu por Jesus Christa peleli ke tala ke la ke li so u ko vie chili de dere u kun he po ke la ke li ha chili zo ke to u ko susu feba our salvation will complete the day Jesus comes again
Jesus Christ la vor ke chen ye u ke la ke li su su chi li zu do mo so la u ko pe te guri u ke mer po se de lu ke chu li ro su su lu u ko ke mer ba ke la ke li pi u vi chi li di chi de chi da ro so se ke hanu ke mer ba mo di si da don ye dere ke la ke li pi u vi chi li ke ta mi ko kun ye bo u ko ke la ke li ha ha chi li ke to ti so ja po ba lo mo su nu u ke mer re vo su nu ke ba Mosla polri pukicha, me himen lofadi susa feba kicha. Shopra kelie, rali keto susa, susa fedi me himen loba kicha, romiko tetanu pole susipu. Rakili mato talao, chiri vorjizo, umoziza vorje, musunu ugo kemerba. Chiligo tuke shiwe, porisu siba, salvation susa, tsili keto, disojapo vorji kicha, poesu siba. Musona po inu Dio nu po nidi, Dio nu po kemer nidi, po esu nu lujuzo kecha ukose sunguli. Kuso kripo di hesero teninu, po inu Dio po ni kecha vaseu po esu se affirm tsala kesha sunguli. Njapu Dio kreya, aso ko kretoria isi. Asu kretoria kecha repetition affirm tsa kecha. Mohonuro, it's a deep expression of love. Nipu dio puni tudi krik tu gitsa poeso pu mu pula la gitsa pu ke miti ke se sunguli mo salano no die ze tsuge chu liro krike shu nipu dio krike shu ginu dizu for ya gitsa uko se sunguli obedience flows from that affection krike talano no poni ke talano no dizu su no for gitsa se sunguli mo sinani ro Chiliko tuke shu, poke krehoha, get terra get a cremo. Mori cremor show gets a lot, saba gets a su surimode. It's not about superficiality or reluctance. Wapo tenuno pomio crele bagetalanunu, dizerisun, no pargetas sunguli, muti ugo christamigo chido, agobununu, we kigechupo uhobie, ubunipu diego chimozebayashi suri motivation, sorry ugo focus on a shavini. Krista meda zala no tsomosho zala tsabali Krista meda zala promosho zala probadeli isi ke tsumo dio kretu dio unitu ge zala nunu we dio prodi dio bi bevibi uvi chne bashi ge za tie ke suker lenu nipuze ke perro ge tsunu nipuze ke perro ge tsunu ke suker lenu pisa shoke musidi diese bununu tenunu parke limi cheke Kuso kripo di hisoro te tanu patalaunu. Nkele joko, muno kakesha joko. No kakesha joko sebaya. Achape te nhozukiba isi. Patalaunu vodipo. A nkele joko, mu no kakesha joko seba. Keklamuna achape te nhozukiba gechala isi dipu. Mu diehauha, pochani segecha dipo po tushegecha susuleba. It talks about our personal accountability. Uko mi popo kecha, uke penyo pum hozuno accountability boba kecha, poi voice zeke keba, mahaya prekebagim hachake nendele. Poliro popu achape te nhozuki ba isidi po prakeshanu. Poliro poi dietoba. He is honest before God. Nipu nunguba zumukia. Akim hedim hubashi, akim hedim hatsabashi, akim hedim hapubashi nunguba zumu. Isigecha honesty nipu mozunu poe dia thogecha poe susu praba kechanguli kinyo liro no nguba musala amha poe ke vilinzali you know it and you can see it and therefore I cannot hide anything arasulinzali ake vilinzali gecha su hachania puba gecha ukotsu nguli cheliko kripo this earth hafunu cheliko tugeshowe wes chet hazuri uke penefe nguba side we ke bazo shiri ze zuchu shiri uke penefe sukoi pe tenguba keche pochai no uke penefe uchape te ngu preba keche poesisipu we diecha o menu no pu parke monu uke leno leme doke baunuri uke penefe diesusi sibaya isidi cheliko krepodi ser tepfenu susupusha hasidi kerpengu senu Jehovah mhie tetshapetenu baya sidim hake viri ke shoringu baya isi Jehovah mhie tetshapetenu baya isi di pugecha masidi kerpengu senuri hawa pusha
uke lu hau ha ni pum ho zunu me thozu zo gecha poi pe tengu ba zo gecha u me le se khawali uke le ke me donu me ngu ke mo han le nuri me ngu ke mo ke lu nuri ni pu we ngu kre ba zo gecha su sunguli musala holiro it's a personal awareness me liu ginu utho ginu hapuri ke vilien zeli ha ni pum ho zunum hapuri me dalin zeli gecha talin zeli gecha personal awareness how ha chili ko tu ke sha ha push uke pene fe uke lu ha ho baya mu wem hapuri se di pum ho zunu ke vilien z job listenery ha nguli job sera die me fe ponu pom hie temie jokogi baya tsala isi pom hie temie jokogi baya tsala mo mu po picha pe tinguya isi o jo o attitude so giri o kapene fe ngubaya o picha o melepe teri po ngubaya kecha every action every thought every step is before the watchful eyes of the Lord o kapene from hingu de so ko se pete mu pezugetsa mo o kapene fe Petingo toya keza omnipresent God. Uke penye fem ha petisi kecha omniscient God kecha uko susisilie. Petino toya keza ke penye fe ha petisi kecha ke penye fe. Puenu umele ujoko upicha petingo baya keza ke penye fe. Ke pelle me laliro sala. Uko Krista me laliro unu tupe loge chupo u convert poliro kusaha nungu kile tenu tuke pelo poliro. Uke hu ha ke create ke penefam hingunu u ke lu ha bazo ke cha ke penefa angu moten thi ke cha ti puri toma u ke penefa u ko petengu baya ke za ke penefa mo sala poem ha ki puri u khapie we sunu aware banalium ha ki puri u khapie ke zie ke re dophin shwalin je ke cha comfort process nguli deri ke thera ke jami laliro ke mi cheboliro Wetie ke lu hose uni tsidil hubaya liro kun hepo ni pum hojun we accountable ke to sunguli uni tsidil hubaya liro papum hatsa dil hubaya liro kun hepo u ke lu ha ni pum hojun accountable so ke to sunguli patha ke shakir ke ni ke din me di pu patha ke shakir ke ni ke dinu ke krila mona u ke penefa ha thopete ke pe krinu vie pete ha ke vi shiri ke shori se dinya ke tse ki voto isi ha thopete ke pe krinu vi ko pete se di dinya ke chen hie ni pum hojunu for ke to se pu mu we ha sida liro we ti u ke po liro u ke lu ha puti pete no ubu we need to live a life of integrity all the time puti peteno uke loa pe joli ken hoken hunul hudi ni pur hudinu podi hawa chmo zedi bomar shake susunu mulie chili go tuke showe po hawa si psalmist liro hawa si mosna po no vase honu po dizie ke vase susu pude kuso tela sekonu hisoro soro no puke a ndie kake shako chzeya I obey your law isi kuso hisoro krepodi hisoro teninu asko njapudi ko mezia I obey them krepodi hisoro tetanu asko sebaya isi achzeya asu mezia mu asko sebaya po interpretation ke tiopo ke kriza emphasis ke krizan here chzeya obedience su puba mezia follow po chmu sunu Chatau mezia ke smuli mukre podi hisor tetanu susu seba ke hold on to the word compromise sawa ke moses pu mosna ti chodo uka stanza hanu mosoliro chili ko tuke showe uke benefit dia ha kretu poi uke benefit dia ha ru mu pridi susu kretu ke susumuli sala ha va yo pon lewadi it's not just a feeling I unibi isidi no lewadi khakewa mode deri ha ke suker lenunu poi teja ko ngu ke chala tezeli ke tasu se chili ke krilamun teja ha ko ha ba ke tananu Musa uke benefit dia we uko Kristami ke huburi hape tikiri dia create how room how prison ke susunguli we
ke kre liro tenunu paria, it's an inward emotion. Tenunu legele ke kre ha there ke kre bada liro chazunu putho nguya ka zatoidi tie uko ke benefit di ha kre ya liro chazu ke lunu pom ha tho su mushike ke kre ke benefit di rubaya liro chazu uko ke lujonu uko ha tho nu su mebu nguke petha ke se ker ke ni ker se Hatelau peterunli de. Uke penyefa prilie. Tio podie kakeshako che zelie. How temie tsumor keshom hatopeteuzo isi. Die talau sa hawe. Uke penyefa prilike. Po kakesho diego che zelike. Tsumor keshom hatopeteuzo how hazo isi di puwe getodleshanu. Kunhibo nipu uni getokeshan he pomhozunu tadi. Sun he. Ush rami krakelie. Hasi ke लिए उठानी के लिए उठो चक्र के लिए सको से में ये मोटा तो देरे उन्हीं के चुके चंहे नि पुम हो जुनो था के लिए कि देबो दियो क्रीमर हुलिशी कि देबो दियो प्रीति चजिलिशी कि देबो उके लुनु दिहाव से लुके च सुको तो के में ये तो चदा तो नि पुबु उको क्रुहि सदी die hau ginu uko cheke salasha uko chiker nosha sidi uko bu die hau ha sel hu ke shmi chlie tin ni pu bu jabe pette ko tsli Go mature telanu petege se thalali di zaliku krikini di hisora se ke pele lanu tejavoria ke ze tali hokili lali No
Give me Sata, give Krini Bui Jehovah. No India copy here to get a Kim Hidi. No Chidon Hugo, me pockets a cruhisaji. Hugo Boo Nibu, Indu Chers at Hatzoli Getola, no Tie, Gecko, Nibu copy Hugo to Sir, Nrofubu, Hugo Nibu Crosser, Hugo Chatasaji. Gersom Hot Trevor, Gelikim Hidi, Nibu Hugo get his ear to City, Hugo Gelhu Kalagasapian to Sia, Nrofubu, Hugo Silly, Hugo Crisidi, Hugo Boo, Tonakapano Kokili Pichapi Dinu, Hugo Nibu Him Hotopet Denu, Nkrupri, Nrudi, Njapu Hasil, Husikili Utiliji, Jesu Christa, Arhakelus and Utasiawe. Amen. Bana Lidium Hachakini City, Hatako City Capesikili, Sulido. Ugo Nepali Baptist Church Liro UBC daughter church Pode, Mo Nepali Kehuliro Vork is a teaching teacher hipping new Nina Ketola Uko Dodzigo Tsaje, Uko worship pastor Vimezo Budi, Uko category Zedi Taligo Dodziketa Savorje, Musu Zedi Uko commemoration of 50 year celebration house Zedi, December Zakir Tata, Vork is a Thursday here, Kin here Baroki. IG Stadium nu UBC ko zidi friendly football match po bado di uko hathoche ko separdi uko challenge sade ho sala ha kreta ko bu morke shoko rizkola america lesu se chili do deri uko program ko from separdi nu UBC bu ukr ke hu bu vorn di uko kesde hanhi uko kresar ko japu chali chsdo siro keta ho ke choti uko pastor bu sesdo musla ni ko ki hu buri Hatoche how nu vordi IG Stadium nu te share baroki uko kezidi Nepali Baptist Church ko zidi reserisa kemi series mu uko tsake tefsiji grotopette go vienu dile patas de ho musna chi do uko ke humetsuri kesaje ne ko susile badi han hevo presaje ke December zakir teta baroki IG Stadium nu Zano grotoko umhatoko tsupevi sevor pregele so chili demu sedi zano grotoko chesne ke chuli roki hu buriki niti hanu nyugo Christmas harvest aupi basadi diliki vi pupi japuche ke chti ba presaje ke chse ke zasya hatoki vi chke sa chidori zano grotoko missionary go chke tepage cham hato chsede muchi zano grotot harvest bani moni ronyo shledinu ki hu puri meri preba de diliki vi zake chla puti jadamozo sala uko sesor hasadi chsaje ke chse pesisya work is Sunday here uko Sunday school no ko ke pathako ko zedi Christmas carol tipo pibada ba sala mikrono go bu how hadle baji Sunday school ke pathako morka shoko ke pesila shodo deri ki hunu ukrono kropo zedi Christmas ti bani zedi ko carol program so chape ba mu nyego so lebadi uno no kapie ke pe crosaje ke chase ke zasya pothala nuliro uko Che Kisara Holiro mi ke kari unibaya mi ke kari hatwa che ke ta ke chai sabaya deri how nu ke pesi su je ke cha how ke she ke tala che do se ke hu pesi su je Nagaland Legislature Christian Fellowship mu Nagaland Joint Christian Forum ko liro tie te he she ke ba pudi puti ke Advent Christmas devotional program po ke se sha ho mu Christmas program how hala nu te he she barodi poti nu poti poti ke so entry ki hu how nu vo ke to kola entry free voli ke to so chsde ho ki ka ge to krishda musala chli ki bi me Christmas Advent Christmas devotion ho nu vodi ki hurish mu ki zuri prapi ni pu chidinu ke chari chse je ke chse ke hu pesisia ni opete go bejo